tina so piole now tunia hiti thu anangai za hiti video na vi hozo sin bon savin Christ Center family akonin kahin lim chi kitvin he tuni ni khwa hi minu khadin minu te hon iza te wadinga ipol pite te diu point gup thil gup hoi na be khom diu ahin hem adin Genesis bung thum chang som lenga lama evena hile pathenin pasal pa khu ulsolonga ne le cha holdinga ana thutip hi in ahin la nu menu wang hi hiten season hi keman nang le nu menu ka hi kidona ka koi jingding hi tia satan le nu menu ana thupi ahin hi je hi ja chu in sunga mi pati howang ne le cha holena boywin sumle pa holin boina vinde hi zong le mi nu nang le ke hi khangdong hi an lang han hi zong le mi nu hung hi apana hi in sunga dinga hi gal sa dinga pathenin satan gal sa dinga satan to kido dinga hi pathenin nang le ke hi ap do hi ti hi ki cheta Bible ako na imutyo hi je a chu na cha tele ka cha tele ipasal tele cha te ho hi pathing I ha bot lova satan hi ama etek bo le I honong ikido pi lova hi le satan le la thyo hi je him. A praying mother is a dangerous mother kiti so averi ni say do nom kitvin he minu taw hat kiti so alo na zi lo hi satan zengin zong alo na zi lo hi a ze so apathen to alung changa ko na ki zop ma zinga ki housing a hi ze a so apasal a cha te dinga taw zinga hi ze satan zengin zong alo na zi lo hi tin agi say zin him oi mama zengin him tukile Bible hi hanlang church history hi zong le cha te hong lo ling ho apasa hong lo ling ho evena hi le adi esra alhang pia minu taw hat minu pathen he minu pathen hol jing ho ngan hi ve he je hin tu ni hin minu te ho in icha te wadinga ibol pi te diu itaw pi te diu point gu mo anabe ho mo he te akhat na jo hi le nisi na cha te na vai hun vai ko na tau pi jingding sumil hin na tau pi jing hinam minu hina na zi da pasal na cha te office kai masang school ko akondo masanga na tau pi jing hinam na tau pi jing le aphai na tau pi nai lo wa hi le tu nia parin ana tau pi pantan pathenin na sata za chum na hin pi te ding hi ti sumil hin aze so vailun avai kun vai pathin khoda vopsa pathin ko ma ki pa thu se hi poimo ta hin he cha te dinga bol pi te ding poimo hi cha te ke hi lova ipasal te wa dinga bo jong hi poimo hi adin kan yau ke ho jong niau cha ka hi lai win ni khani ka nu in ke ho ding taw na e man pi hai win skula ka chi ta ben hi le skula lampi ka zo jing la hin ke ho nung langa hin ke ho lampi ho na don ta chun bom apuin he bom anaging in hi chinil ha chun ka nu in ke ho ko ma ngai dam ana thu min he ngai dam a thu min boy ni ngai dam win tu ni jing ka zo nang ho dinga taw pi na kana hai mil zen tu ni pathin ya tha ben remind ai bole hi si bom chu apo chun na ho zo na sukha po ve pathin na hin deng do ve a hin la minu ke ma he pathin ka cha te no ho dinga taw pi hai mil loading in pathin remind ai bole atin he chinia pa sa chun kanuim ke ho dinga vai hun vai ko na tau pi ding a hai min khapon he pathin ka thang bain he chukile ka pi ti ho khan he ni khani acha pa hi skula asina lampi apel na hin gari ba khan a hen tan khain ahung accident alu chang akita ke ne he he ti pharin ka pi nu hi akisi ma jing amani pi aseyam o tu ni jing ka zo ke zong ka po do ding zen ka ki no be sen ka cha pa cho tau pi ding ka hai mile he ji jai pathin ke e ko na hi ka cha te ho vai hun vai ko na hi tau na ka man pia kal ha do ding pathin in remind e bol na he tin ana sei ki den he je hi ja cho minu nang tau na minu ke tau na ja cho I cha te ho pathin in a chi na wa he avantil te avensa anga sa
sit na ko na jang ahu do the hi ti sumil po hi te hi zin ni si a na cha te avai hunu wata avai kon do kon batao piding avai hunu wa ki pa thu se ding hi chi hi hai mil po hi te chuti hal lang hi le nangin na bo zinga hi le ni khal le na cha te en jong mi nu mi pa hung hi te wa hi le hi zo an bol te te hi ti sumil po hi te ani na hin na cha te pin thana dinga na tau pan hitam minuin cha te pin thana na tau pan hitam hi chi poi mo ta minu na hi na pathianin mo po na la alen pen na pi chu ei pi chu I cha te howin apha cha pin thana pathian ahin ki mu na diwa I tau pi jing di hin he nang le ki jin pin thana I pe the hi poi pathian ha gawin bo alung chang ko hon pi a pathian ha gawin bo ho pi the a hi zia chu a pe thei pa pathian ko ma chu sun le za na I tau du hi lo ham I tau lo wai le hi thei lo hi e hi chi ji hin mi nu te ho en I cha te ho ken jong ji ka hin nei zo wa naw ka mo ka ke he da cho ka oi chu nga he ka hot ka koi zia pathian ko ma ka taw na masat pen cho pathian hi che tu a nei vop sa ka cha hin amma sapena nama ho hina kum som le kum nga hi masanga si le pa het masanga 15 years alid masanga nang ma hin ki mu te ding ti hi kum som le kum khat sung ka taw he kanaw ka mo ka ke da par sa kana tao pa na ka chanu pathian ai pe chanu hi kum so la kum khat a hi a kum so la ni a hin ding kon hai pathianin ama hu hina ne ki mo chen sa he pathian thang vai nom hen pathian ko ma kum so la kum nga a hin masangin ka tia kana tao na pa so kum so la kum ni a hin ding kumen pathian ne ki mo he mi nu te hon I cha teo a pen tha te a pha cha pathian ki mo ding ta bo hi te a pen tha lo wa a pen tha wa hi le e ho ha se angai poi pathian na gawin na ato ading him Hudson Taylor kiti pa jong hi kana sei jing ke tan anu taw na zala anu hi ding do lawa room da halowa pathin ko ma an ngola ataw jing laiza pathin ama ahin ho pia pathin hu ina zo ne ki mu he zen mi nu te ho en Iza te vai hun vai ko na taw pis ke Halloween iza te hovin a pha cha pathin hui na an ki mu the na divin inaw ivop lai pan taw hi te ai lawa hile new cha ya pan taw pi panu hi te cho ani na a ipol pi te du iza te wa dinga alo thailo a pathin en ei mo ei ngan si na iza te taw pi ding pin than de taw pi ding ani na he athum na hin na cha te school kai na dinga na taw pan hitam na cha te school pha amur dinga na taw jing hinam hi chi hi apoya poi mo he aze chu cha te ho hin kum thum le ke kum li hong ya para hi pha tam zo hi ina manglowa school amanu hi te o zo ho do school alo ya pa to mang kho mo hi tai pha tam ina hi anne na le khas na le imu na bawa amanu hin school wang chu amo dinga second home ahi ta zia chu school pha school hoi I ho Christian te dinga chu ipam Christian school ai lo le school pha school hoi amo te du hi adinga itaw te du he pathin na cha adinga pha asa na mung kha chom te ding hi ke jong chanu alien nu hi class 1 asim ding hin class kumni kumtum sun kana tawin he school kan Elvin public school kiti kha school hoi ta khan Christian school khan omen he lai school chu a result ho jong hoi jing ka dei ma jing pathin ko ma kumtum sun kana taw hi ai le ni kha hi ka loi pa aga chi a hi le school hi government in chapang atam be se zen school chapang nala lo data 80 ve ti anom ta pon he kaloi pa hi nga ve ta aga chin school admission apinom ta po ben he ji pha jun ke jong kaloi pa ko makasen kanom poi pathin ko ma kumni kum thum song ka hong ta wa hi pathianin ei pe ding hi akatin kaloi pa nga ve aga chi zo sun ke ka ga chi kidin he chi a principal pa a pa pa so ka request kidin anom pon he hong han ta hin ka na ponte atin ai wang ka sei te ama ko masung ka sei ta ni ai boy hilai school ka chanu akai na dinga hi kumni kum tum song ka hong taw hi tai hi ji hen ala san be nei solin principal ba ko ma nei sol nei ki muto santia ka tawa hi le ama zong ka sei pha chun
appointment hin pe chun principal ba ko magagachil he thelo ding asai tan he ahin la achai na chun ipinana to hon ham atin ke ni bible college sa oza ke ho ahi e kaloi pai ka ti hona hi le o nang ni pathen na tong na hi hona le I will do something for you ti in hilai school chu kum thung sung kana taw na school ka data hilai school chu pathen in ka chanu ading in ha sa ta hi zong le ahin pevin he pathen lo pina sang ta han he ji ja chu ka chanu hilai school a pathen e pesan ahung kai chu ama dingal ha gaul na ta salama khan to na kidang ta ahung so tan he class 10 chan hilai chu ahin si ahin saizin pathen kidang ta ahin poison he je hi ja chu cha ti adinga school hoi akai thena diwa amodinga second home hi cha dinga he itaw te mi nu nang le ke icha te school kai pha hong hi masanga cha ine ne ya para he itaw pi pandiu hi tai ti hi isu me lo diwen pa kai min ki tem ven hem ali na hin na cha ten oza pha akimona dinga oza pha anei na dinga na taw hinam na taw pi hinam aze cho oza kiti apaya poi mo he now so na sa te dinga first teacher you are the first teacher mothers mi no ti hoi cha te adinga teacher of masapen ka hi akihi e ahin la oza ho hi am ho dinga phatam zo aman khompiu phatam zo om khompiu hil thei zo si hil hi ja chu oza pha akimu te tu apoya poi mo hi e tu lai oza zo si ki bang lo he oza atam zo hi somle pai mu na ding de mana acha te ajite ba na dinga hung kai hung pang zo atame oza ya bang kha chu chapang ho ngai lu mo nga committed ta hil zo ome he ji ja chu pathin koma hita bang committed na cha te hen ngai lu mo ding na cha te phalo na zo hin sem pha thei ding oza pha akimu na diwa na taw te ka taw te ding hi pathin mi nu ti hom mo po na pi hi ti sumil po hi te aden ke zon chan mu chung a hin ka chanu a le nu school hilaya munam kumthum zen ka taw na school a hong kai dinga hen pathin ko ma ka taw kina a second step a first step so school pha helai school a kai ding ka tawin pathin e hen pi hon tan a bana pathin ko ma ka taw cho pathin hi chin na man chanu nei pi hi hagaw le ta sa a hen sem pathe ding ahin puizang the ding oza phane pete ten ti patin ko makataw kitan he pathin in kataw na mol ta ai salbim oza pikhat sara kitika christian oza pikhat afela felzing kachanu din ahin pin kumthum sung chu ama oza na hong pangin handwriting hitata good manners hitata pauli ham i bihole hi chi oza pi kituta kita ata very committed oza sara amazon kasanu hi chi ipam a foundation year so nasata in ahin sim hoi pin he je chun handwriting yan lang chan khan chan lang hi je oza pi to ahin kizil do ho tam ta chu tu ne chan ge hen asi pi jing in he je hen minu te ho icha te win oza pha akimuna dio oza pha are na ding in taw hi te taw pan taw hi te mi phamo ta khar gunda kha ano mi chi tu si mai po ta hen school khara hen pasal phalo ta khan khobe se ozo hon olon ji hello ozo hon jong a ve da je he ahin la amo oza tha khat hongin hi chi oza pi chun hi chi chapang pa mi phamo pen gunda pen da raudi pen agel pau chu ahin sem phat he iti sem phat ha ama chung committed ta min asai phat lo min amu da pa chu a phat aman khom pia asai phada atin khowa hi ja chu hin kho man khom pia hi le hi chi oza pi chun hi chi khang dong chapang pa chu ahin sem phat he lo pi lo ham oza kharin na chahin ko sem phathe na chahin ko jong su se the he je ja cho na chaten oza pha amul ding in taw zingin na taw lo wa le taw pantan na taw ta he le ki pa omin he chukile anga na ding a hin na chaten loi pha ane na diwa na taw pi hinam he chi poi mo ta he mi hem kha hin kho apai mo pen cho pathian a hin no le pa hin oza pha hin loi pha he chang si cho pathe ane la bana mi no mi ba pha ane ya oza pha ane ya loi pha ane ya hi le mi hem kha chu chi jang te ding se lo ding he ti hi kitile kise hi lo mai te he je hen na cha ten first korean bung som lenga chang som thon thum pi ase yam ching thei jun aje chu
loi phalovin nun phan asu se the ye atin he kiwa pi phalovin nun phan asu se the hi je hin loi phan ne zun ati he bible nen jong ase hi je hi ja chu I cha ti hon I he po ve I cha ti a class a jong a pha a ba hen ko hen sim hoi the ai la a phalo a hi jong le ama na sim pha the hi ta banga chu loi pha gol pha ane na di wa he pathin ko ma ha ta wa I tau pi jing diu hi pathenin mi nu nang le ke engan se na he ti sumil po hi te loi pha ane ding na tau pi hinam ka cha pa jong askola a loi ho khat hi a kho jing mi tu ki dal mi tu ki na jing hi e ama chung ka cha pa hin stan influence a bolin he ke jong ka no kham ma jingin pathin ko ma ka loi pa thon taw na ka ma hon he le ki dang ten hi cha loi pa chu TC a hin mu in ama jong a pa le nu hong ki transfer pa chun a hong ki transfer tan he hi che hi ja chu I cha ti ho loi pha ane na di wa hi pathin ko mai taw pi jing dio angai je ti hi anga cha na sei do no mo hen ten agup chan na hin na cha ten zipha pasal pha ahin ne na diwa na taw pi pan hitam ama be se ti hin atapang be se veti po hite aje jo ke ho jong class B class 1 ka hiwa kana taw kanule ka pa ene taw sa pano ene taw pi pano hitai he jen pa thenin ama min lo pin ding pasal te ni jong numai phata ta I pi ve numai ho cheng thum jong pasal phata ta pathin heta ta pathin ging ta pathin ai pi ve he chu thil dang ji ai poi kanule ka pan khang dong cha neu cha ka hiwa ka pasal diu ka ji diwa ene taw pi jo hi lo ham tu nin jong mi nu te ho na cha pa na sanu ko ham judon don to ki cheng ding ade ko ham a cha pa numai phalo ta khat to ki cheng ding ade ko ham apas a cha ten ji phalo ane ding ko ham ade ding koi ma cha kim lo he cha hi ja chu na cha en ka cha en ji pha ane ding pasal pha ane ding ide ya hi le tu lai mi pha hlom be se ta he je jen pathen en ahin lan pia adama ding a if ane sempi banga chu I cha te wa ding a ji pha pasal pha mi peng tha ahin nei thena diwa cho mi nu nang le ke hi pathenin engan siu he ti subil po hi te ha gaula ma peng tha te a peng tha te din do I tau pi a poi mo banga chu ata sa hin ko wa dinga azne hi lo te tin diwa pathin ko ma ha ta ba I tau pi du he ti hi a chai na dinga agup chan nai sei no mo henten tu nia inangai ra ho poi mo ta I ma chalo ta ba I ma chalo ta ba nga I gel I ma chalo a hi wa nga cho thu ta I gel a hi le mi him kha chapang kha lung kisin no dinga poi mo ta kha hi ja cho pathenin mi nu nang le ke hi ni cha te wa dinga vai hun vai kon sia tau pi dinga pathen ai de hi ai ko hi e thil se thil pa lo ha ko na si na tam ta ko na aven do the he pathen a van til te aven do sa the hi chu ke le I cha te pin tha te de ninga pha cha pi tha nei tau pi diwa hi pathenin minuti ho mo pon ai pe o hi e I cha te school hoi school pha achi pha na dio akisim pha dio school pha amu then diwa tau pi dinga pathin ipam ai dio hi e I cha ten oza pha ane ni dinga tau pi dio hi e chukile cha ten loi pha gol pha ane thina diwa I tau pi ongai je cha ten ji pha pasal pha akimun diwa I tau pi te ongai je tu nei ji thuna ngai ho zo sen in a bol tau zong le a phai ki pa me in a bol nai lo hi a hi le I cha ti ho dinga tao pan ki dingin hi cho zo si gel ne po hite na bol jinga hi le ni khat aga I mu te du he de il ha da lo le a pha ja ga I mu du he te bible se pi bangin tu nei je thona ngai zo se pathenin I bon chan e holim pi ton hi chi ke a dinga jong ka experience sa thil tam ta ake khat ta bang hi experience ka hen ne hi se a chu ke ma experience a ko na I tau lo aki he dan cho hi se a chu lungam ta kin jong kan se hi e pathenin I bon chan phathe I bo tang ka ki pai amen.